Hotelski kompleks Zlatiborska noć nalazi se u vikend naselju Bela zemlja kod Užica, neposredno uz glavnu saobraćajnicu ka Zlatiboru, Tari, Mokroj gori i dalje ka Crnogorskom primorju. Udaljen je 205 km od Beograda i 225 km od Novog Sada. Sagrađen na 650 metara nadmorske visine, u neposrednom ukrštanju planinskih i mediteranskih vetrova, svojstvenih Zlatiboru i sa 250 sunčanih dana u godini, hotel Zlatiborska noć pruža idealne uslove za ugodan, prijatan i opušten boravak, zabavu i odmor uz rekreativne i sportske sadržaje. Na recepciji hotela, opremljenom najsavremenijom tehničkom opremom, dobrodošlicu će vam poželeti ljubazni recepcioneri i uz niz korisnih informacija ponuditi usluge hotelske menjačnice, dnevnu i revijalnu štampu, korišćenje bežičnog interneta, a novac i druge dragocenosti možete deponovati u hotelskim sefovima. Hotel Zlatiborska noć raspolaže sa 32 sobe. Sobe su u kategoriji standard i komfort sa kapacitetom do 70 ležaja. Kategorija standard podrazumeva uređenost i komfort koji čine francuski ili single ležaj uz pisaći sto, direktnu telefonsku liniju, bežični internet, sat TV i kupatilo sa priručnim uređajima. Kategorija sobe komfort podrazumeva uređenost sobe sa višim stepenom komfora uz opremu u dominaciji drveta i sadržajima visokog kvaliteta. Hotel Zlatiborska noć ima i 7 apartmana sa luksuzno opremljenim dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom sa pogledom na bazen i jedinstvenu prirodu. Pojedini apartmani dodatno su opremljeni džakuzi kadom uz veći komfor i udobnost izuzetnog stila. Hotelski restoran pruža maksimum udobnosti i prijatnog boravka. Raspolaže sa 180 mesta, a tehnički je povezan sa terasom i letnjom baštom. Restoran nudi bogat izbor raznovrsnih ukusnih jela uz jedinstvenu ponudu specijaliteta užičkog i zlatiborskog kraja koji se pripremaju od proizvoda seoskih domaćinstava iz okruženja po tradicionalnim receptima domaće kuhinje. Organizacija poslovnih i porodičnih, grupnih i pojedinačnih svečanih ručkova, večera, banketa, koktela i ostala ugostiteljska ponuda uz vrhunsku uslugu i kvalitet hrane pružit će vam maksimum u svakom trenutku. Pored restorana nalazi se i sala za doručak. Pored standardne namene za uslugu doručka po sistemu švedskog stola, ova izuzetno funkcionalna sala može se koristiti za organizovanje svih vrsta svečanosti za 70 osoba. Posebno zanimljiv ambijent u okviru hotela zauzima hotelska pivnica sa atraktivnom baštom. Arhitektura, boje i posuđe od keramike daju poseban doživljaj boravka u ovom prostoru. Pivnica nudi veliki izbor raznovrsnih točenih piva u kriglama od pečene gline, neponovljivog ukusa i svežine. Uz dobro pivo i gurmanske specijalitete za dobru zabavu angažuju se najbolji tamburaški orkestri. U okviru poslovnog turizma Hotel Zlatiborska noć posjeduje i kongresnu salu sa 120 mesta i salon za sednice od 20 mesta. Sala je opremljena savremenim audio-vizualnim uređajima neophodnim za sve oblike seminara, simpozijuma, kongresa i stručnih skupova u okviru poslovne komunikacije. Centralno mesto u okviru hotelskog kompleksa zauzima bazen poluolimpijskih dimenzija. Jedini takve vrste u okruženju posjeduje izuzetnu tehnološku opremljenost postrojenja za prečišćavanje i dezinfekciju uz svakodnevnu stručnu kontrolu kvaliteta vode i najviši stepen pažnje za bezbednost kupača. Na bazenu je i terasa sa šank barom u čijoj hladovini možete uživati u velikom izboru pića, poslastica i brze hrane. Korisnicima bazena dostupni su suncobrani, ležaljke, peškiri i ostali bazenski mobilijar koji pruža idealne uslove za sport, rekreaciju i opuštanje. Fitness sala hotela opremljena je raznovrsnim spravama za sobno trčanje i nordijsko skijanje, mini teretanom za bodybuilding, a možete se rekreirati igrajući stolni tenis, bilijar, pikado ili uz dobro druženje odigrati partiju šaha, domina ili karti. Pored hotela je uređen i dečji park sa zanimljivim prostorom i atraktivnim spravama za igru dece. U blizini je i trim staza uređena za rekreativnu šetnju i trčanje kroz borovu šumu. Želeći da boravak svojih gostiju ispuni zanimljivim sadržajima, Hotel Zlatiborska noć za svoje goste organizuje zanimljive izlete ka atraktivnim destinacijama na Zlatiboru, Tari, Mokroj gori i Zlakusi uz obezbeđen prevoz i angažovanje stručnih vodiča. Biće nam drago da budete naši gosti uz najlepše želje za ugodan i prijatan boravak u hotelu Zlatiborska noć.